Ndagusuje kandi ngo ikaze mukunzi ibiganiro bya Forten TV, amahoro y'Imana akomeze abane nawe. Imyidagaduro niyo turiyo, imyidagaduro niyo tugarutsemo. Twifurije ishya n'ihirwe mu byo ukora. Kora subscribe wowe utari wayikora, maze nawe tujye tubana umunsi ku munsi. Nababwiye yuko uyu mwaka tugomba kubona monetization kandi tubifatanyije mo namwe. Nge ndiro wirisi nk'ibisanzwe tubana mu makuru y'imyidagaduro hano kuri Forten TV. Reka nkubwire ngo ikaze. Umugabo bita Uzabakiriho Sipiriyani wamamaye nka Jihad, mwakunze mu biganiro bigiye bitandukanye. Hari abamukunze kuri 3D TV, hari abamukunze kandi kuri The Dynamic Show ari naho uyu munsi wa none yakoraga, ndetse n'abamukunze kuri radio Isibo Radio. Aho hose kabisa mukaba mwaramukunze mu buryo bugiye butandukanye. Reka tubabwire ngo umukomeze kwihangana. Uyu bita Jihad rwose ari mu maboko ataraye, nk'uko mwabyumvishe twagiye dukora n'inkuru zigiye zitandukanye zivuga ko uyu mugabo Jihad, amakuru hari nuko yaba yamanutse imageragere mu minsi 30 y'agateganyo, ndetse rwose bivugwa yuko ashobora kuba afite ibirego byinshi cyane bamurega bitandukanye na biriya mwabonye byo gusora video ya Yamano yambaye ubusa cyangwa se ari gutera akabariro we n'umukunzi we cyangwa se madamu wiwe. Ahubwo bikaba bivugwa yuko na Irene Murindahabi Kasha Makokero yaba yaramugejeje mu nkiko kugira ngo akurikiranweho ngo ibyo yavuze kuri Vestine, ndetse ubwo ngubwo na Dorcas ahitazamo hafi aho ngaho. Ariko kesi yarebaga kuri Vestine kuko niwe watatse avuga ku by'urugo rwiwe ngo bitagenda neza. Reka tuvuge duti Jihad Imana ikomeze kumworohereza. Ndetse hari indi nkuru ntagenda navuze, umugabo bita Ama-G The Black yongeye gutakamba rwose, avuga yuko ngo umugabo bita Itewacu Bruce Melody, umwe mu bagabo bakuranye, umwe mu bagabo bamenyanye, umwe mu bagabo bagendanye, umwe mu bagabo bakoranye, umwe mu bagabo bacuditse mu buryo bugiye butandukanye, bakabaho ubuzima butandukanye ndetse banaturanye. Ni n'ubu ngubu navuga ko bakibana. Ariko umugabo bita Ama-G The Black yavuze yuko ngo ubita Bruce Melody amaze igihe kinini ngo ari kumutera ubwoba, rwose amwandikira ubutumwa ngo muri inbox bumutera ubwoba. Sinzi ubwoba yashatse kuvuga icyo ari cyo, ariko nyine ni ko umugabo bita Ama-G The Black yaje kuba atangaza kuri Bruce Melody ngo maze iminsi ngamutera ubwoba, amusaba yuko ngo yabihagarika rwose ngo arabirambiwe igihe cyose amaze amutera ubwoba. Reka natwe tubwe duti niba koko ari byo nasigeho Bruce Melody. Gusa ariko nyine aba bagabo bafite ukuntu babanye byihariye, utapfa kugenda ngo ubarogoye cyangwa se ngo ugire icyo uvuga, kubera yuko baraziranye, babanye ubuzima bugiye butandukanye, baraziranye kuva kera kugeza na n'ubu. Reka tukomeze turebe. Gusa ariko nyaka yuko nabo bari gukora showbiz mu buryo bugiye butandukanye. Reka ducumbikishiriza hamwe, hasigaye tugende tubana no mu bindi biganiro. Ndi Hero Willis. Ciao ciao.